Zariba kumugabo kukutamuteguje kera umugore ajya gukorera ibitari byo. Kamubana kugato akambagenda yamutuse yamutokoshe tibanire kanyo. Ukuga barazimutse. Seyo yorenga hariya akagira upamba. Umugore nk'abandi imvugo yacu se ngo nukuri ngo naribanye n'umugabo neza. Bari babanye neza mukunda abagore. Subisome 28 Abaefeso 28. 28 Ntabwo ngo uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Yego uraza kuri 32. Ukunda umugore we aba yikunda. Umva uko niko abagabo bagomba gukunda abagore babo kako gikunda umubiri wawe. Hari umuntu wanga umubiri we uzushaka mu mubiri wawe ukorera ubusafi ubugaburire nurwara ubujane ku bitaro ndetse umubiri wawe barahino ukabura amahoro. Uko niko ugomba gukunda umugore wawe. Kurya ukunda umubiri wawe, kurya utegura umubiri wawe, niko ugomba gutegura n'umudamu wawe. Ukamenya ko agomba kwambara, ukamenya ko agomba kurya, yarwara ukamujana ku bitaro, ukamuherekeza bana ugende uje ku bitaro. Komeza rero 29 aravuga ngo kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we. Nk'abagabo nta muntu wokwanga umubiri we. Kuri utogirira umubiri wawe nabi niko utagomba kugirira umugore wawe nabi. Ugomba kuzobyirinda mu buzima ndetse ari no kumurakaza ukabyirinda kuko tukwemera kurakaza umubiri wawe ari wowe nyirawo. None wokwemera kurakaza umubiri wawe tukarakaza umugore wawe. Mani namwe muzozifashe. Komeza. Ahubwo yawugaburira akakuyakuya kuko Kristo abigirira itorero. Urageza kuri 38. Kuko turi ingingo z'umubiri we. Nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Ngo akawukuyakuya akawugaburira. Birya wa mugabo we ugirira umubiri wawe niko ugomba kugirira umugore wawe. Birya byose bisabwa niko ugomba kugirira umugore wawe. Ngo kuko muri umubiri umwe uko ndi muri imibiri muri ingingo zimwe muri umubiri uko kugirira imibiri yawe niko mugomba kugirira abagore bawe. Ngo mukabakuyakuya mukabakorera isuku mukabambika icyo babasabye mugifite mukakibakorera kudahawe banza mu munaki. Nuko niko mugomba kubituka. Ngizo inshingano z'umugabo mu rugo no gukunda umugore no kumukorera ibisabwa byose. Babubatse urugo kuri uba waruse. Soma Abakolosayi 3:19 banduka. Kolosai 3:19. 3:19. Bagabo namwe mukunde abagore banyu. Yego. Timubasharire. Wariranje. Yego. Bagabo mukundire bagabo mukunda abagore banyu timubasharire. Kubasharirira no kubarakarira no kubarakaza. Akazari amayicara agira umushugi mu rugo abitewe n'umugabo. Yazabona umugabo yasohoka ati ndamutsi yagumaye yinjira akama yaje ati cyagitangaza kandi kiraje mu rugo ese kutuba akazari amabura nkuko yubwira umugoro kwa musanga yarangijwe kararya karamwa ariko yarangijwe arangana kubera umusonga w'amagambo abantu. Nikakagore kagashangu wagachafuwe tukigekeza kamera nakayayu tikameze kabandi bagore au umugore akazari amayicara gusata yarabamba ite gusata muri we ntateka. Ngo mubakunde timubasharire. N'abagabo mukunda abagore banyu timubasharire. Apana kumuhindura kabugumu. Ye unazo zabona bagiye atashi. Yazo ubiyo yagiye ngo tubeka baruhuka. Nabona ubize gahunda tigitangaza kandi kiragarutse muri Rwanda. Ese kuturabira.
mukunda abagore banyu tumubashaka. Amen. Reka tuje mu nshingano z'abagore, twatunze ku nshingano z'umugabo mu rugo, ni ugukunda umugore ngo no kumukorera byose bisa kuko ni urugingo. Reka tuje mu nshingano z'abagore nabo ku mugabo muwuzireho. Nuzo nabona n'umukobwa wawe yahinda karengi wawe uzama wirukana amana kuko azaja kuzana amazima seri. Vuga ati genda ninkurusha nzakugemurira, ahubwo nushaka udufuka tubiri dutatu tugemure ku mugaragaro babo bijya byo rero. Apana kumupfunyikira nazinduka ngo wamupfunyikiye nagoroba ngo wamupfunyikire uzosenga. Somera Abaefeso tubasengere. Ndashoje 5:22. Bagore mugandukire abagabo banyu, bagore mugandukire abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu, kuko mugandukira umwami wacu. Amen. Komeza. 3 aravuga ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we. Hagararaho ngaha mwa bagore mwe, tugatekereze n'umunsi n'umwe nguzoba responsable w'urugo. Ese kakandi tuko bakarabahenze kakandi banditse hari hajya handitse ngo responsable ngo ni wowe. Bariya bazaba ngoga babazamuye kajya banditse ngo kajya ndiko bakara bazamuye mukamamwimba nyine mwarabitse ntabwo naba ntabwo umugore azaba responsable we agifite umugabo ngo umugabo ni umutwe w'urugo. Amen. Muraja kuri rega niko mpaye mbona nawe nyumwayaga umugore ntazaba responsable w'urugo. Komeza rero. Kuko Kristo ari umutwe w'itorero, umugabo ni umutwe w'urugo kuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we. Komeza. Ni nawe mukiza wayo. Yego. Ariko kuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo. Kuko Kristo agandukira itorero, niko abagore bagomba kugandukira abagabo babo muri byose. Amen. Rero turarangiza 24. Hari jambo mpayisha 24 aravuga ngo ariko kuko itorero rigandukira Kristo, abe ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Komeza. 25 aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitanga. Hagararaho ngaha. Ngizo inshingano z'umugore. Inshingano z'umugore mu rugo n'ukuganduka akubaha umugabo kandi nawe ukamukuyakuya muri byose. Mwarangiza mwese mukubaka urugo rumwe rufite inama. Umugore ni umujenama w'uyu mugabo, umugabo ni umujenama w'uyu mugore. Hanze y'urugo nta nama ibari.